of one I saw them back to the sender name pay back to the sender say the back to the sender no do a politics otomamia me so meto am yen nim say Asante Bediatuo ne ho efa no kakra we na Hopeson Adorye APA our captain smart fie ho they see ade onua de captain atoho afa gya boso edu anapamoni show na wo bisa ne so ni Asante Bediatuo na pomuden no Hopeson say one want na ho na wheelchair Asante Bediatuo toma no se wo no Hopeson entena mu no eno na nyankopon abo na to sa wheelchair ne ma wo timum enti Hopeson eti se fidie kase so emma ohene bi won ni se wo ohene wato na ntwi baako poli bebre na wo di ono Hopeson din abobɔ ne komo na wasa akopa efunu hu so di ama sa na ntwi no na wakɔgyina sam river bi hu na watwa sa na ntwi na abɔ no Hopeson din no wono so be kyerɛ se be wo ya igbeni ba ne ye kan the whole world the whole Ghana wo mo enim ndro eti ndro ase pa me bia me bisa jiko eye ayigbefo wo se omo de ndro sam de omo ya ade o ma brinti sabe wantena ho mo bi emfa no ye hanam ma ne se sa Asante Bediatuo se ye obi kunu obi yire obi papa sa no no so oye gift Adorye ne kunu ne bibia ono so wo mma ne abusua wo hwe mo no so ne hunya na abusua fo papa enti Asante Bediatuo ne hene aye se wo mbeko atia na wo no so wo be sori agina ne nice when they back to the sender no de afiansa agro no e ba be so ne mpo agro na be start ya wo ma to abawie dikro mampani abetena ba so wo ma fi hokɔ no e ho na agro no e be start o de me yakɔ captain ahye ho e ho aso se eja me enti mra I don't know papa you bubu academy. Why did you do that? When me dey na me o say me dey dey Bible say oboni ni tu amna e ma wa ono abe dey obetom ndu akwakoto heche ya mame na se wa akwakotina mu a me dey na me but do you know something ohini bi a wo se me de me saka wa busuani ntu akoto na ntwie atro me de abo na ntwedu ko mama ne funu hu nsu anom akotwa gu bremu no me kachiro me se be salai take it from me wani me say ohini no my paramount chief your friend Togisiro Atomo na your paramount chief me na me kachiro me say obi a wo se me de me sa kokoka obusuani wo he me de me nyobi ba me nyobi papa me nyobi kunu me tina se no obi nkumi ntontwede nya sa me say nkofo ombo bella ne apo no wa hu de ete no me wa me ka me aminga hu wo koto na ntwe because of me we so na ntwe I throw me din wo pe ayi di abo na ntwe nu kom amadu furu hu zu anu le be say wo de obo hu abusia no mo ba hu la ya mo besa until you come up to apologize obo hu de beto no na wa ba ni o ma bodam hu na wa ba ni o ma bodam edo obi ade ekunu na wa ba ni me ti we sama ba wi awa ade na wo ka se wo kumi a wo be kumi hello what you say what you ba bi na maba na me se o mi ba be di uboni wo ka se wo kumi a wo be kumi me ti mi ba bi me ka ho wo na wa ka me kura na ba ka ma do atumu no ne nsori ye say me de wo ko makoto hweche matotu aboba yenko bubunu egu fom na matena se din na ono no o ba kire sen hello me agunani ba me ntiase eti no me de Bible mu back to sender hodum e na o pa koko gina sorry dem ye che o mo bompaye wo boye o mo ka bi bo nti o pe bi bo nti o mo jo sorry dem o mo tu na me agunani ba me ntiase na me de bi bo tu ori bi ye me o de back to sender ni de me twa fe back to sender no back to sender me se be kadin de wo de muntie captain edede ti say send you and then 9th October and then muntie mi biom me se ohini bi a wakoto nantwie atro bi Hopeson din e de abo nantwie nu kom akofa efunu nsuo e de ama na akobre mu akokotwa gu mu se me de me saka ne de hye me na me de me saka o de hye e se wa bro dio ana oh that we go October oh nyabutre okay nyabutre manya ka we me meka wo de hye o wo de hye da be kame na one kasa no person do hu twa so a I am ready for you when me jama busuani nyina no mo hu say yes bibi o wiase that kind of nonsense
What kind of nonsense? Me papa mo me de omunya nipa o wiase wo. She. Na de mobile bell. I mean, adai. Bonia ya forza. Me dem me life to ho. Ah, na ka mo ngade ayi ba ye wa I can say ahimfie do mo ba si o baby. Na bi asi do bi krom. What kind of nonsense? Ye na mo wura mu ko ba na mo yifa. Me, wo kam ya meka. I am telling you. So come meka. Ba me twen kakra. Say no mo di dasika munti no wo ye betimi di wa kwa America de ade. Na mo lose in 2 months time we are. Wo dem go hu promase ni e be koso promase. Promase ye betra ha pepepe. Hwe or you know say omukofo will be from outside Ghana and the be yes amamre no. But I'm telling you it will not work. What do you offer bra me so? Me meka. But who come there? I swear the God. I swear the God. Etimo de mo tra mu dubri house na mu ni sansem no. Me ma ye din. Me power na mudi no. Victory na mu nya no. Ye kasi ye teacher percentages a. Mo amugu dubri house no apart from president and the vice president no. Me percentage so say mu nyina. Me dey so chen. Me say oh dubri house. Ah be dubri house. What do you have? Mini Jubilee as well. Maybe percentage in that victory. That's what the Obunya baby. Na mo ba betra hon mo ba be din sam phone di akere me. Mo akate me financially my yedin. Me se me nkasa. Me tibi ba bi. Nyankopon ti emre bi ayedidi. Ana me wa. Na wasa sorry say ade me expose mu nti no. Ye nkonkoku me. Mo de muti kroma. Me so mbesale aba be pa be ma chem. Da jesa Udo bohu ne beto abusua no one after the other. Kwame ni lumba dia bebom. Udo bohu. Look, Pati. Me ma waya me hu. Ah oh why you? Me say, ewiase e I am a Holy Ghost naked wire. Say, obi ka so obeku a. If you touch me, because wiase e de. I will shock you. Ma waya me hu. What touch? But on a kwase bia kofa ko share one city. E be electrify. Kofa ko share one city. What touch me e be electrify. E be electrify. Na, what ye mo nkoso? Me nkasa. But in the spiritual world. Me ka say kun captain mami. Dear na captain ayemi. E to mu say we innocent a me ye o enkunta. Ah. What you say? Except to say why you me born you say where the captain what default answer e je say sorry say obakoku obi ada wu kokoku obi o ye ntena se emma nipa fa yin katakata omoni no mo hyesu we are going to expose them. Me I am proud of the God I serve. Christo maye no da ye nana no musum nyankopon kasa kire omo nyankopon bo mo ho ban mo je bibia so on ye no ene woko asore dem na mo konto pressure so obi amfa the bag ngita adedia wuja ho obeba na obi awia obi tumi fa wo de brati avi na be fo obi bag de hade brande be fo obi bag de hade na watra ho no mo say o don say ba be kami my friend back off ofobi ohodum ankrofo ye de sika mo so mo famre me o mo diska no they should watch out. What's my name? Yes, obi diska mo so mo famame o mo diska no o mbe fiska no o me fe ska no o mbe fiska no woni ngwa mo bazo abe David o mbe so mo yare sa asa ukrom ho na wo koye na wo ba no wo de asem fi ukrom ho ba so wo be hwe wo yi me ka kira wo se baby a me maduru no what me kwadru no so na etwa ne mfoni kire me tati wo pa try na she da ko fabidi ko me ba be ka kire wo me try try ade ni baba ko pe no maka wa ha haja bi o musuma haja no ho ya mmobo haja no ne ho ya mmobo ko no an ko beti omo oko obo ga jere ye o de try jere o yo ba o de so me se no ho ya mmobo dia hwe abaye bi di me ko se ye gi me life e twa kire me atikitu abi na me ye o ye na mo 3 days we ye bi 3 days na ne ma me ko 3 days na ne ma me ko look me kan fan dwamanu da wo de twa no ye ye na ye so mu nyankopon kokroko no na sanya bible mo say all powers belong to God true of us false et wo de all power Abraham so
eti mu na mu ye ma metra se danka ba mi bi se yen fa mi mra di fie ni ade mama meka e wa ha sei message obe like Attention TV asa subscribe aba your channel no so ama yen na we mia eye subscribe button no so send me notification bi e be fi Attention be bia won so won sa be ka bi hu ne ekoso